Jika kita lihat bahwa bagaimana keutamaan Al-Quran, anak-anakku, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan dimuliakan. Malaikat Jibril dimuliakan karena menjadi penyampai wahyu. Nabi Muhammad dimuliakan karena adanya Al-Quran. Kota Mekah dan Madinah pun dimuliakan karena tempat turunnya Al-Quran. Dan bulan Ramadan sekalipun dimuliakan karena turunnya Al-Quran. Maka anak-anakku dan para orang tua wali, ayo kita bersama membangun generasi yang selalu dekat dengan Al-Quran. Mungkin beberapa Alhamdulillah. Silakan. Ya, mari kita silakan hafalkan surah Al-Baqarah mulai ayat pertama. Ayat. Sudah fokus ya. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج وهم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي ولا تلبسوا الحق وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تقولوا أول الحق به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Selanjutnya saya berikan pembahasan surah. Surah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Yang kedua yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Pertanyaan dulu.